Karbi Student Association Amaipu Samsoning Tipen, Karbianglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Longhang, Karbianglong District Administration Atumapan Kachoro Lapen, Aning Aklongpen Kachoro Kepajerpon. Lahorejan Dudut Koloni Along, Hum Paroke Tomra Pokep Sose Ahem Kipri, Mate, Eviction Keding Tek Ajok Nijang Karbianglong, Kironi Along Kedo, PGR Professional Grazing Reserve. VGR Village Grazing Reserve along Kedo King Sangaso Atumapan Ta Harley Mate Eviction Nangji Pusi Karbianglong Termas Council CEM Tuliram Hangaphan Piranke Amaipen Kachonangri Padopon Lason Taksi Halapu West Karbianglong APHLC Amaipu Bikram Hamsepen Karbianglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Hangaphan Kachoro Lapen Ningaklongpen Kachoro Kepajerpon Alamte Cepaklangpon Bangso Kachoro Pon Lake Lahorejan Dudu Kolonialong Humparo Ketomra Pokep Sose Aron Repen Ahem Kachekim Atumapan Hem Kipridam Mate Eviction Keding Tek Ajok Hiranke Amaipen Alang Lihin Sensetame Kachoro Pajerpon Dong Kamukampen Promesterang Liseven Northeast Karbilachari Song Ahinten Met Non Hejong Karbianglong Autonomous Council Lapen Administration of Inchelang Assam Lapen Meghalaya Mate Karbianglong border along Dudu colony kolong eviction drive la sote claim konbom aputha gawangke nitum Karbilachari Song ahin kanta mate government han nitum alang nitum claim mission proceeding putun ko atia bangke ini wanajir kiding penang bong sitame eviction claim etnang po polo setame pinian claim kita same non ajir kiting non aporan le eviction claim un kita ala better late than never kolam ro posi ang kita eviction claim ba dewa kisa la bang sono ini tuma sapso kitu dun tukang tum mangala eviction drive of bang ke mission ro laten la ke 6 schedule area thek lor posi la ke eviction ke drive ke la ke Ajir bingkri kan si tum mai seta tum nuda asom si teklong sami non tum da pen tu kan tum mangala eviction ke driver men pe namat malongso kuchon thru amat ington ko amat laso eviction ta driver lo amat hala da pen laso illegal encroacher atum han da pen plum thu e da deport hekte da tu hala bang chok sidaji lasi kenang sod nai bangala hilo Ladakh pen lanon ki dulce raibor itar tum laso illegal encroacher atum phana bangke lanon eviction ke drive non ta harle hutsi Karbianglong pen masi harle plano du colony lo recently no do bomb to pumela da eviction abu thak bangke nitum all party hills leader conference pen bangke we welcome the step taken by the Karbianglong Termas Council under the leadership of Sri Tuliram Dr. Tuliram Longhang nitum pubom lo Karbianglong long atokan no east west le lang pustame illegal encroacher ke ili tum chat por saisel sitame kedam tang council do bom lage non BJP government tum lo sitame kupi bos le tum pan apor ke en lang no sitame it's never too late lang le tum la bang so step ke en bang mission lo lapen eviction bang totally completely teng pam make up bosi nil tum ning thepon lo lason thak si ilil tum lang pon lo bultang te West Karbianglong na tamil teklong West Karbianglong long ke la PGR along dak Hirunia long bangke dakta illegally encroacher tum si nang bul hublo lapen dak masi establishment si bangai se plan thulo sila dak tamil tum 2016 17 hutpen tame council fan tame pachini lo je Ladakh tame eviction drive bangke immediately take up nangji buntung request lo appeal lo sistame piniar ni anta itu report lo lela lason thak si lang loplon dang te command law exercise nahi ke so exercise nahi council is our authority who has to do all these things